روز روزگارتون بخیر و شادی باشد تماشابینان عزیز. گزارش مستقیم ما از بازی‌های دور پنجم سوپرلیگ تاجیکستان اوید با فوتسال ادامه دارد و این لحظه ما و شما یکی از بازی‌های جالبی همین دور که میان دسته سورو کمپانیا و امانت بانک حالا برگزار می شود یک جای تماشا خواهیم کرد و البته شما رو دعوت میکنیم برای تماشای این بازی جالب، چون که همیشه با خیره میان این دو دسته جالب و تماشا صورت میگیرند. حالا باشد به صورت ملی جمهوری تاجیکستان گوش میاندازیم. تماشابینان عزیز، گزارش مستقیم خیش رو از مجمع ورزشی کمیته انداز شهر دوشنبه از بازی دوری پنجم سوپرلیگ تاجیکستان اوید با فوتسال میان دسته سورو کمپانیا و امانت بانک ادامه میدیم. الکای دیروز و پریروز دو بازی دوری پنجم سوپرلیگ تاجیکستان اوید با فوتسال برگزار شدند که آنجا ریگر استقلال و روشن و کلوب مرکزی ورزشی ارتش با هم دیگر بازی کردند. همکنون امروز دو بازی دیگر برگزار می شود، سورو کمپانیا امانت بانک و سپر و سومون. حالا با گذشت 4 دوره که بود دسته سورو کمپانیا و سپر دسته شکست ناپذیر در موسم امسال سوپرلیگ محسوب می شوند. دیگر دسته لکای باخت را چشیدند، مخصوصا سپر در همون دور توانست که مقابل استقلال پیروزی به دست آورد و این دسته حالا در جدول مسابقه در زینه اول قرار دارد. همه چیز برای آغاز بازی اکنون آماده است و اینجا عکس خاطره گرفته می شود با کاپیتان‌های هر دو دسته، فیضعلی سرداروف و امید قوزیوف و هیئت داوران و اکنون پیرو واحدوف نیز شاگردان خود را پیش از بازی البته با آنها صحبت کوتاه انجام می‌دهد و به همین ترتیب سرمربی دسته امانت بانک شهرزاد جمعیف نیز با شاگردان خود صحبت میکند و به همین ترتیب آهسته آهسته بازی میانی دسته نیز آغاز می شود. هیئت دسته را الکی روی اکران خیش میبینیم و حالا بیاید من هیئت دسته سورو کمپانیا را از فرصت مناسب استفاده برده به شما آشنا سازم. در دروازه رقم 1 سعید توروبیده، دیگر بازیگران رقم 17 سمندر ریزوموف، رقم 9 کاپیتان دسته فیضعلی سرداروف، رقم 14 دلشاد سلاموف و رقم 13 بختیار سولیف که این بازیگران از سایت اولیه بازی را شروع میکنند و دیگر بازیگرانی که در نیمکت ذخیره هستند و آنها نیز البته زود به میدان میبرند، چون که در فوتسال تغییرات زود انجام داده می شود. دروازه‌بان نورالدین جبارов رقم 22، دیگر بازیگران رقم 4 رینالدو رینی، 75 لوکاس نکازاتو، 8 محمد رجبوف، 5 علیشیر شیرینبکوف، 2 جمشید جان قاسیموف دروازه‌بان، سنت الله فایزوف 12 و ابوبکر سعیدوف باشد رقم 18 سرمربی دسته پیرو واحدوف. هیئت دسته امانت بانک چنین است: در دروازه رقم 1 مراد جان مرادوف، دیگر بازیگران رقم 9 فریدون نعمتوف، 55 صابر گلیاکوف، 4 محمد زاده محسن و رقم 10 کاپیتان دسته امید قوزیوف. این بازیگران در هیئت اولیه بازی را شروع میکنند و در هیئت ذخیروی باشد دروازه‌بان رقم 2
хушвақт исоев ва дигар бозигарон рақами 17 манучер шарипов, 11 рамз ҳамрохон, 7 идибой олимов ва 14 бошад насим шарипов. Сармураби даста шерзод ҷумаев, довари асосӣ вохӯри имрӯза суҳроб сатторов аст аз шаҳри турсунзода ба ӯ кӯмак мекунад. Сафаралӣ маҳмадизода ва довари эҳтиётӣ бошад комрон хайруллозода, ҳарду аз шаҳри душанбе ҳастанд. доваре ки ба вақт нигоҳ мекунад аз ноҳияи варзоб рашид саидтабаров аст, комиссари бозӣ абдулло соқиев ва шораи шумо бошад ман фаридун сафарзода ҳастам. бозигарони дастаи амонатбон омоданд ки аз маркази майдон бозиро шурӯъ кунанд. садои шаки довар баланд мешавад ва футзалбозони дастаи амонатбонк аз маркази майдон бозиро оғоз мекунанд. аллакай мебинем ки тӯбро дар назди пои бозигарони дастаи амонатбонк мегиранд. бозигарони дастаи соро компания. албатта дастаи соро компания дастае аст ки имсол боз ҳайати худро мукаммал кард ва онҳо имсол низ албатта яке аз дастаҳое ҳастанд ки даъвои қаҳрамонӣ мекунанд ва даста тавонист ки албатта соли гузашта ҳам дар суперлига ғолиб гардад ва ҳам онҳо тавонистанд ки ҷоми тоҷикистонро ба даст оранд ва гарчанде ки дар оғози мавсим даста дар суперҷоми тоҷикистон оид ба футзал аз тими истиқлол шикаст хӯрда буд, аммо дар идома онҳо тавонистанд ки ду ҷоизаи дигарро ба даст оранд. ин мавсим бошад акнун сипар, соро компания, истиқлол, амонатбонк аз дастаҳое ҳастанд ки даъвои қаҳрамонӣ мекунанд ва мебинем ки то анҷоми мавсим кадоме аз ин дастаҳо метавонанд ки албатта ба ҳамон мақсаду ҳадафҳое ки дар оғози мавсим дар назди худ гузоштанд ба онҳо ноил бигарданд. сипар низ яке аз дастаҳое аст ки гуфтем то даври пас аз 4 даври мусобиқа то ҳанӯз шикастнопазир аст ва ин даста низ куллан ин мавсим ҳайаташро бусам пурқувваттар кард. дигаргуниҳо дар ҳайати дастаи истиқлол ҳам ҳастанд. дастаи истиқлол бошад сармураббиро иваз кард, якчанд бозигари худро ҷавоб дод, боз якчанд бозигарони дигарро ба ҳайати худ ҳамроҳ кард. албатта соро компания низ якчанд бозигарони худро пеш аз мавсим ба дигар дастаҳо албатта фурӯхт, аз онҳо ҷудо шуд. махсусан яке аз ин бозигарон идрис ёров аст ки як бозигари дар ҳайати дастаи соро компания буд ки як бозигари бозисоз ва як бозигари бисёрам хуб буд ва ин бозигар ба чемпионати ӯзбекистон гузашт. ҳоло аз аут тӯбро ба бозӣ медароранд бозигарони дастаи амонатбонк. тӯбро ба хуби дастаи соро компания. таҳси канори шаб ҳуҷуми даста роҳандозӣ карда мешавад. бояд мутаваҷҷеҳ мешавем ба ҳамин ҳуҷуми дастаи соро компания. ҷо акнун дурусттар ҳамдигарро дарк карда наметавонанд ва пас хато дода мешавад ба самти самандар ризомов. ҳамчунин дастаи соро компания бо лукас наказато, яке аз бозигароне ки дар мавсими гузашта бисёрам дурахшиши хуб дар ҳайати дастаи соро компания дошт ва ҳамчунин шартномаашро тамдид кард. ин бозигар ин мавсим низ акнун дар ҳайати дастаи соро компания бозӣ хоҳад кард. ҳамчунин дастаи соро компания ду бозигари дигарро ба ҳайати худ ҷалб кард ки онҳо аз кишвари бразилия ҳастанд. рейналдо райни ва соуза насименту. фурсат пайдо мешавад барои дастаи амонатбонк. онҳо муваффақ намешаванд. тӯбро ба хуби дастаи соро компания. бояд мутаваҷҷеҳ мешавем ба ҳамин ҳамлаи дастаи соро компания. азали сардоров расиб ба қафо ба самти дилшод саломов. дилшод ба канори чап фишор оварда истоданд футзалбозони дастаи соро компания. таси канори рост ҳуҷум идома меёбад ва инҷо мебинем ки тӯбро аз даст медиҳад акнун бозигари дастаи соро компания. саломов аз аут тӯбро ба бозӣ медарорад. пурра бозигарони дастаи амонатбонк дар нимаи майдони хеш ҳастанд.
ва албатта онҳо мунтазира он ҳастанд ки дастаи Соро тӯбро аз даст бидиҳад ва онҳо аз аксулҳуҷуми худ кор бигиранд. Файзали Сардоров тӯбро ба бозӣ медарорад ва инҷо акнун зарбаи кунҷӣ низ кор мекунанд бозигарони дастаи Соро компания. фурсат пайдо мешавад. Саломов инҷо дурусттар тӯбро ба Ризумов пас дода натавонист. Акнун ба аксулу ҳамла мегузоранд бозигарони дастаи Амонатбонк, аммо инҷо муваффақ намешавад Фаридун Неъматов. Фаридун Неъматов мавсими гузашта низ дар ҳайати дастаи Амонатбонк буд ва албатта ба задани якчанд голо низ даст ёфта буд ва дар қатори Умед Қузиев Фаридун Неъматов низ яке аз бозигарони калидии дастаи Амонатбонк маҳсуб мешавад. фишор хелам зиёд аст аз ҷониби дастаи Соро компания. бубинед ки инҷо як фурсати дигар пайдо мешавад. иштибоҳ маҳз аз ҷониби бозигарони дастаи Амонатбонк буд. аллакай ду зарбаи бисёр устувор аз ҷониби бозигарони дастаи Соро компанияро дидем, аммо самти зарба мушаххас нест ва баландтар иҷро карда мешавад. тоба аз пои Саломов берун шуд. аз канори чапи майдон бозигарони дастаи Амонатбонк тӯбро ба бозӣ медаронанд. дар даври чаҳорум дастаи Амонатбонк бо ҳисоби бузурги 12-2 дастаи Равшани Кулубро шикаст дод. Равшан дастаи дебютант дар мавсими имсоли Суперлигаи кишвар аст. дастаи Соро компания бошад бо дастаи Сомони донишгоҳи миллии Тоҷикистон бозӣ кард ва бо ҳисоби 3-2 онҷо ғалабаи бисёр мушкилро ба даст овард. ва дар ин миён клуби марказии варзиши Артиш бо ҳисоби 10-0 Регарро шикаст дод. Сипар бошад дар бозии марказии давр бар Истиқлол бо ҳисоби 2-1 пирӯзӣ ба даст овард. ва ҳоло гуфтем дастаҳои Сипар ва Соро компания шикастнопазир ҳастанд бо гузашти 4 давр ва ин дастаҳои пешгоми ҷадвали мусобиқа маҳсуб мешаванд ки дар зини аввал Сипар ва баъдан Соро компания аст. дар даври сеюм бошад Соро компания ва Истиқлол бозии марказии давр буд ки натиҷаи мусовӣ ба қайд гирифта шуд. инҷо бисёр як зарбаи устувор аз ҷониби Файзали Сардоров. Сипар бошад бо ҳисоби 8-2 клуби марказии варзиши Артишро шикаст дод. Регар бо ҳисоби 3-4 аз Равшан мағлуб шуд. онҷо мо камбеки Равшанро дидем. Амонатбонк бошад дар даври сеюм мағлуби Сомони донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо ҳисоби 4-2 шуд ки ин аввалин бохти дастаи Амонатбонк дар мавсими нави Суперлигаи кишвар маҳсуб мешавад. дар даври дуюм бошад Сипар бо ҳисоби бузурги 11-2 Равшанро шикаст дод. Амонатбонк бо ҳисоби бузурги 13-3 Регарро мағлуб кард. Соро компания бо ҳисоби 6-3 клуби марказии варзиши Артишро шикаст дод. Истиқлол бошад бо ҳисоби 2-0 бар Сомон зафар ёфта буд. дар даври аввал бошад тамошобинони азиз клуби марказии варзиши Артиш яке аз дастаҳои дебютанти мавсими имсола бо ҳисоби 3-2 Сомони донишгоҳи миллиро шикаст дод. Амонатбонк бошад бо ҳисоби бузурги 7-3 мағлуби Истиқлол гардида буд. дар ин миён Сипар бо ҳисоби 14-0 бар Регар зафар ёфта. Соро компания бо ҳисоби бузурги 9-1 бар Равшан пирӯзӣ ба даст овард. инҳо ҳастанд натиҷае ки дастаҳо дар 4 даври гузашта доштанд ва акнун мебинем ки дар даври панҷум натиҷаҳо чӣ гуна хоҳанд буд. Соро компания аллакай як мусови дорад муқобили Истиқлол. Сипар бошад Истиқлолро шикаст дод ва ин даста 4 пирӯзӣ дорад. фишор меоранд бозигарони дастаи Амонатбонк ва инҷо мебинем ки муваффақ намегарданд. тӯб дар ихтиёри бозигарони дастаи Соро компания аст.
Саитуробиде дарвозабони эронии дастаи Сорокомпания у низ ба монанди Наказато шартномашро бо даста тамдид кард. Ман дар хати дарвоза Сорокомпания се дарвозабон дорад ки дутои онҳо албатта метавонанд ки якдигарро бо боварӣ иваз карда тавонанд. Саитуробиде ва Нуриддин Ҷабборов. 7 дақиқаи бозӣ паси сар мешавад ва ҳисоб то ҳанӯз дар бозии дастаи Сорокомпания ва Амонатбонк кушода нашудааст. Кӯшишҳои бозигарони дастаи Амонатбонк бо якдигар бисёрам хуб бозӣ карда истоданд. ҳоло ҳуҷум мекунанд инҷо сафедпӯшои дастаи Амонатбонк. мутаваҷҷеҳ мешавем бо тӯб аз Фаридун. Фаридун инҷо гузашта наметавонад акнун аз Реналдо Рени. дигар бора тӯбро соҳа мешаванд бозигарони дастаи Амонатбонк. тавсси канори рост ҳуҷуми даставро андозӣ карда мешавад. акнун ақибнишинӣ мекунанд. инҷо бубинед ки Наказато чӣ гуна фишор меорад. Лукас Наказато ва Реналдо Рени ба майдон омаданд чанд лаҳза пеш. бо ба майдон омадани онҳо мебинем ки андаке бозии дастаи Сорокомпания бозам дар хати ҳамла хубтару беҳтар мешавад. чунки Лукас Наказато бозигаре аст ки метавонад ба монанди Файзали Сардоров ки албатта ба танҳоӣ метавонанд ки ҳатто дар майдон онҳо аз худ дарак бидиҳанд. чунин аст. ҳоло акнун Лукас Наказато бозигаре ки баъси муҳаррики асосии дастаи Сорокомпания дар маркази майдон аст. ҳоло мебинем ки бо ба майдон омадани худ чӣ натиҷаро ба қайд мегирад. фурсат пайдо мешавад барои дастаи Сорокомпания. инҷо бисёрам хуб бозӣ мекунанд дифоъгарони дастаи Амонатбонк. ҳоло як имкони дигар ҳаст ва аз пой меафтад бозигари дастаи Амонатбонк. садои шуда ки довари бозӣ низ баланд мешавад ва аз ҳамин мавқеъ акнун аз зарбаи ҷаримавӣ тӯбро ба бозӣ медароранд бозигарони дастаи Амонатбонк. Наказато бо ҳамроҳӣ Суннатулло акнун инҷо тӯбро ба бозӣ медароранд аз канори рости майдон. дигар бора бо тӯб аст Лукас Наказато. Наказато талошҳои ӯ бисёрам хуб. ва бисёрам хуб инҷо бо як пои ғеҷ метавонад ки тӯбро зада аз майдон дур кунад бозигари дастаи Амонатбонк. Амонатбонк дар ду бозӣ бо ҳисоби бузург рақибони худро шикаст дод, махсусан дар даври гузашта ва ҳамчунин дар даври дуюм. фурсат пайдо мешавад барои дастаи Соро. онҳо муваффақ намегарданд. лек фишор идома дорад ва мебинем ки дар ҳамин фурсат касе аз ҳамдастон нест ки дар хати ҳамла тӯбро бигирад. дарвозабони дастаи Амонатбонк ин мавсим иваз карда шуд ва акнун Муродҷон Муродов ин мавсим шарафи дастаи Амонатбонкро дар хати дарвоза ҳимоя хоҳад кард. Алиякулов бошад. ҳоло ба ҳайси сармураббӣ акнун ин мавсим фаъолият карда истодааст ва дастаи клуби марказии варзиши Артиш дар ихтиёри ӯст. кӯшиши навбатии бозигарони дастаи Амонатбонк тавсси канори рост. инҷо мебинем ки ҳуҷумро андозӣ гардид аммо бартараф мекунанд дифоъгарони дастаи Сорокомпания. як зарба аз маркази майдон зада мешавад. во бисёрам хуб. Саитуробиде акнун инҷо метавонад ки ин зарбаро бартараф кунад. бубинед ки чӣ гуна бозигарони дастаи Амонатбонк бо якдигар хуб бозӣ мекунанд ва аз ҳамин мавқеъ чӣ гуна зарба иҷро карда мешавад. онҳо сабр мекунанд, тоқат мекунанд ба ҳуҷумҳои дастаи Сорокомпания ва чӣ гуна метавонанд ки ҳуҷуми худро роҳандозӣ кунанд ки барои дастаи рақиб бисёрам хавфнок бошад. ба маркази майдон меояд ба осонӣ бозигари дастаи Сорокомпания.
саломов тубро аз даст дод. фурсат пайдо мешавад барои дасти амонатбон. зарбам иҷро карда мешавад аз ҷониби Умедқузиев, аммо паҳлӯтар аз дарвоза. Умедқузиев аз бозигарони хатарноки амонатбон дар вохӯри имрӯза муқобили дастаи Сорокомпания хоҳад буд. ин бозигар албатта таҷрибаи ғанӣ дорад. бозигаре аст ки метавонад ки дар лаҳзаҳои зарурӣ аз худ дарак бидиҳад. ҳисоби 1-0 амонатбон дар ҳисоба пеш мебарад. тамошобинон азиз, бинед ки онҳо чӣ гуна ҳуҷумҳоро роҳандозӣ карданд, чӣ гуна фурсатҳо ба миён омад ва инҷо акнун ба задани гол низ даст меёбанд. Собир Гуляков муаллифи гол мегардад дар дақиқаи 10 бозӣ. ҳисоби 1-0 ба фоидаи дастаи амонатбон. мутаваҷҷеҳ мешавем ки чӣ гуна ҳуҷуми даста роҳандозӣ карда шуд. аввалин шуда амонатбон имрӯз ба дарвозаи Сорокомпания гол мезанад, ба дарвозаи қаҳрамони феъли мусобиқа. мунтазир мешавем ки акнун Сорокомпания ба ин гол чӣ гуна посух хоҳад дод. бубинед ки бештар то ҳамин лаҳзаҳо ҷилави бозӣ дар дасти Сорокомпания аст. бештар онҳо ҳуҷум мекунанд, бештар ҳолатҳои хавфнокро ба миён оварда расонанд, аммо дасти амонатбон метавонад ки аз аксор ҳуҷуму кор бигирад ва натиҷа низ аз фурсат пайдо мешавад барои дастаи Сорокомпания. зарба ва гол. ҳисоб 1-1 мешавад. Самандар Изомов акнун дар дақиқаи 10 бозӣ бо гузашти чанд сония ба ин голи задаи бозигарони дастаи амонатбон посух мегардонад. хело зуд ба голи задаи Гуляков посух гардониданд бозигарони дастаи Сорокомпания. бубинед ки чӣ гуна инҷо Файзалӣ талош кард, тӯбро гирифт, баъдан зарбае ки аз ҷониби Самандар Изомов буд онро бартараф карда наметавонист Муродҷон Муродов. ҳисоби 1-1 мешавад. боз ҳам бозӣ ҷолибтар мешавад, боз ҳам ҳуҷумҳо зиёдтар мешаванд ва боз ҳам фурсатҳои голзанӣ дар майдон барои дастаҳо бештар муҳайё гардида истоданд. бед мутаваҷҷеҳ мешавем боз ба ҳуҷуми дастаи Сорокомпания. тавсия канори чап ҳуҷум роҳандозӣ карда мешавад. фурсат ҳам ҳаст барои задани голи дуюм ва инҷо акнун наздик буд ки худ голро ба қайд гиранд бозигарони дастаи амонатбон. тӯб ҳам то ба самти Саломов омада нарасид. ба зарбаи кунҷӣ Файзалӣ зарбаи ӯ бартараф карда мешавад. Дилшод Саломов аз канори рости майдон тӯбро ба бозӣ хоҳад даровард. Файзалӣ Сардоров инҷо акнун наметавонад ки гузарад аз Умедқузиев. боз ки гузарад аз ин бозигар капитани дастаи Сорокомпания аз капитани дастаи амонатбон, аммо муваффақ нагардид. кӯшишои навбатӣ аз ҷониби бозигарони дастаи Сорокомпания. инҷо як фурсати бисёрам хуб дигар наздик буд ки барои Самандар муҳайё карда шавад, аммо дифоъгарони дастаи амонатбон садди роҳи ӯ шуданд. ӯро маҳкам карданд ва тӯб то ба ӯ низ омада нарасид. аз пой меафтад Файзалӣ Сардоров. ҳеҷ қоида вайронкунӣ нест. доварон ба чизе ишора намекунанд. бозӣ идома меёбад. фурсати дигар бора барои дастаи амонатбон ва инҷо муваффақ намешавад бозигари ин тим. тӯбро ба хуби бозигарони дастаи Сорокомпания дар маркази майдон. пас ба самти Файзалӣ Сардоров. бисёрам зарбои қавӣ ва устувор дорад капитани дастаи Сорокомпания, аммо мо танҳо як зарбаи ӯро то ҳамин лаҳзаҳо дидем ва ӯ агарчане ки ҳамдастҳо талош карда истоданд ки имкон фароҳам оранд, аммо ӯ бештар вақт дар иҳотаи бозигарони дастаи амонатбон қарор гирифта истодааст. Файзалӣ олобу тӯб аст. фурсат пайдо мешавад барои Файзалӣ. тӯбро гирифта ба самти пешҳаракат мекунад Файзалӣ Сардоров ва инҷо наметавонад ки акнун аз бозигари дастаи амонатбон гузарад. аз Манучер Шарипов. дар ин миён Бахтиёр Солиев андаке худро бад эҳсос мекунад. аз пояш ба назар мерасад ки осеб гирифтааст. дар ҳамин фурсат бибинед ки ҳатто бозигари дастаи амонатбон Муҳаммад Зоде Муҳсин низ дар як бархӯрде бо Самандар Изомов андаке осеб гирифтааст.
حالا یک بازیگری از هیئت هر دو دسته اندکی خود را بد احساس میکنند. البته بازی را ادامه داده میتوانند و بازی نیز حالا ادامه مییابد. مخلصان نیز امروز در مجمع ورزشی کمیته اندوز حضور دارند. بازی را از نزدیک تماشا کرده ایستادند و البته دامی سالهای اخیر فوتسال در کشور ما خیلی هم در حال رشد و رونق است و تو تیم منتخبی ما برای اولین بار در جام جهانی فوتسال اشتراک کرد. بازی بسیار خوب و ماندگار ما داشتیم و در جام آسیا نیز ما بهترین نتیجه را به قید گرفتیم. یعنی فوتسال در کشور ما در مرحله نوی انکشاف است، پیش رفته ایستاده است و البته این از آن شهادت میدهد که سوپرلیگ ما نیز البته رقابت پذیر است و بازیگران خارجی نیست. حالا از کشور برزیل که در فوتسال همتا ندارد، قهرمانی 5 کرته جهان است، از این کشوران نیز به چمپیونات ما جلب کرده میشوند. باز همین میتواند که برای دیگر بازیگرانی که در تیم منتخب کشور بازی میکنند یک تجربه گردد و آنها باز هم توانند که در بازی‌های من بعده تیم ملی فوتسال کشور خود درک بدهند، چهره‌های نو کشف کردند و باز هم توانند که بر رشد فوتسال در کشور زمینه گذار گردند. می‌بینید که حتی مخلصان کوچک امروز در مجمع ورزشی کمیته اندوز هستند تا دسته دوست داشته خود را از نزدیک مخلصی کنند. البته حتی در صورت باخت ما بارها مشاهده کردیم که چنین کودکان دوستروی که حتی از چشمانشان اشک نیز شش خطار میشد. مثلا در بازی که تاجیکستان هندوستان بود تیم ما مغلوب شد. همین گونه لحظه ها را ما در ورزشگاه مرکزی شهر ایسور متوجه شده بودیم. فرصت بود برای دسته امانت بانک موفق نمیشوند. حالا سعید تورابیده اکنون از دروازه توپ را به بازی می‌درآورد. توسط کنار چپ پس به فیضعلی سرداروف. توسط کنار راست اکنون هجوم ادامه می‌یابد. پس به کنار چپ توسط کنار را بیشتر دیده استیم که دسته سورو کمپانیا موفقانه هجوم را راه‌اندازی کرده ایستاده است. فیضعلی فشار ادامه دارد از جانب دسته سورو کمپانیا. سمندر، سولیوف، سالاموف. سمندر دیگر بار پسی به سولیوف. بختیار سولیوف در هیئت منتخب تاجیکستان در بازی ضد پرتغال یکی از گل‌های بهترینی جام جهانی فوتسال را سال گذشته به ثمر رسانیده بود و آن گل از روی اوازوی مخلصان بهترین گل نیز اعتراف شده بود. سرداروف فرصت پیدا می شود برای دسته سورو کمپانیا. ضربه که اجرا کرد اینجا محمد رجبوف به پای بازیگر دسته امانت بانک برخورده از میدان بیرون می شود و ضربه کنجی نیز هست به فایده دسته سورو کمپانیا. از کناری راستی میدان تو به بازی درآورده می شود. سه بازیگر دسته سورو کمپانیا اکنون تلاش خواهند کرد و اینجا برطرف می کنند بازیگران امانت بانک. فیضعلی از همین مسافت ضربه میزند، برطرف کرده می شود. دیگر بار با توپ از فیضعلی سرداروف توپ را در نزدیک پای میگیرند. دیگر بار توپ را با خوب بازیگران دسته سورو کمپانیا اینجا توپ را بسیار هم خوب گرفت رینالدو رینی اما از دست داد. دست به خفا. لیگنری دیگری دسته سورو کمپانیا امروز به دسته خود کمک کرده نتوانسته ایستاده است. منظور از نتن است.
натан медерос де алмеда. ӯ осеб дорад ва имрӯз дар бозии муқобили амонатбонк ба дастаи худ кӯмак карда натавониста истодааст. сурам хуб инҷо зарба иҷро карда мешавад аз ҷониби Реналдо Рейни. Муродҷон Муродов бошад, онро бисёрам хуб бартараф кард ва як сейфи олӣ низ анҷом дод. 5 дақиқа дигар боқӣ мондааст то анҷоми қисми аввали бозӣ. аммо ин 5 дақиқа метавонад ки дар футзал ҳатто ба 10 ё 20 дақиқа баробар бошад. дар сурате ки ин ҳамин гуна вақткушиҳо дар бозӣ ба қайд гирифта мешавад. яъне агар туп дар майдон бошад, пас гузашти вақтро дар футзал мо ҳатто ҳис намекунем. аммо чунин ҳолатҳо шуд, пас метавонад ки 5 дақиқа ба 10 дақиқа баробар шаваду тӯл кашад. бо тӯб андозигарони дастаи Соро Компания. бисёрам хуб, онҳо ҳуҷумроро андозӣ мекунанд. бо тӯб аз Рейни, паси ба канори чап. Алишер Ширинбеков низ ба майдон баромадааст аз сайти дастаи Соро Компания бо ҳамроҳи Лукас Наказато. Байраб Воидов зуду тағйиротро анҷом медиҳад то бозигарон албатта хастагии худро бартараф кунанд ва зуд боз ба майдон баранд. ва ивазшавии ҳайат низ метавонад ки боз ҳам бозии дастаи Соро Компанияро ҷондоб кунад. ва албатта нисбат ба дастаи Амонатбонк дар нимкатҳои захиравии дастаи Соро Компания бозигарони бештар ҳастанд ва онҳо метавонанд ки бо иваз кардани якдигар албатта дар майдон бозии хубтару беҳтарро нишон бидиҳанд ва хаста низ нагарданд. Фаридун Нематов низ аз сайти дастаи Амонатбонк ба майдон меояд. Раҷабов корти зард мегирад аз сайти дастаи Соро Компания. Муҳаммад Раҷабов аз маркази майдон аз зарбаи ҷаримаи тӯбро ба бозӣ дароварданд бозигарони дастаи Амонатбонк. пас ба қафо. фишор зиёд шуда истодааст аз ҷониби дастаи Соро Компания. шогирдони Пайрав Воидов албатта имрӯз баҳри 3 имтиёз талош хоҳанд кард, чунки аллакай Сипар рақиби онҳо то ҳанӯз шикастнопазир аст. пешгомиро дар ҷадвали мусобиқа идома дода истодааст ва Соро Компания бошад аллакай як натиҷаи мусовӣ дорад муқобили Истиқлол ки онҷо онҳо имтиёз аз даст доданд. зарба зада мешавад аз ҷониби Муҳсин Муҳаммадзода. саи Туробидаи онро бартараф кард ва зарбаи кунҷиниз ҳаст ба фоидаи дастаи Амонатбонк. аз канори чап тӯба бозӣ дароварда мешавад. фурсат аст барои задани зарба ва акнун инҷо саи Туробида метавонад ки ин зарбаро бартараф кунад. бисёрам як зарбаи хуб буд аз ҷониби бозигарони дастаи Амонатбонк. Реналдо Рейни, паси ба канори чап. дар он мавқеъ Наказато аст. Муҳаммад Раҷабов. Наказато ба канори рост мегузарад. пас ба қафо. Раҷабов. паси ба Рейни. зарба иҷро карда мешавад аз иҷрои Реналдо Рейни. бисёрам зарбаи қавӣ ва онро бартараф мекунад Муродҷон Муродов. фурсат барои дастаи Амонатбонк. довар ишора мекунад ки Раҷабов қоидаи бозиро вайрон кардааст. чанд лаҳза пеш ин бозигар корти зард гирифта буд ва инҷо дар мубориза баҳри дарёфти тӯб муқобили Умед Қузиев қоидаи бозиро вайрон кард.
зарбаи ҷаримавӣ инҷо ҳаст ба фоидаи дастаи амонатбонк. Масофа низ начандон масофаи дур аст ва бояд мутаваҷҷеҳ мешавем ки аз ин фурсат чӣ гуна истифода мекунанд бозигарони дастаи амонатбонк. рамз ҳамроҳхон низ дар ҳайати дастаи амонатбонк ҳоло вориди майдон шудааст. таваҷҷеҳ мешавем ба ҳамин фурсате ки дорад дастаи амонатбонк. ва акнун инҷо зарбаи устувор иҷро карда шуд. то бошад ба пои бозигарони дастаи сорокампания бархӯрд аз майдон берун шуд ва зарбаи кунҷӣ низ ба фоидаи дастаи амонатбонк аст. онро иҷро мекунад муҳсин муҳаммадзода. фурсат ҳаст барои дастаи сорокампания бартараф карда шуд. зуд ба ҳуҷуми ҷавобӣ мегузаранд бозигарони дастаи амонатбонк. пас ба қафо аз ҷониби гуляков. дигар бора ҳуҷуми дастаи сорокампания. пас ба қафо сардоров. инҷо фурсат пайдо мешавад барои ӯ, аммо тӯбро дошта мегирад дарвозабон муродҷон муродов. имконият барои дастаи амонатбонк аз пой меафтад. қузиев давар ба ҳеҷ қоида вайронкунӣ ишора намекунад. зуд ба ҳуҷуми ҷавобӣ мегузаранд бозигарони дастаи сорокампания. файзали сардоров бо тӯб аст, наметавонад ки аз бозигари дастаи амонатбонк гузарад. фурсат пайдо мешавад барои дастаи амонатбонк. имконият ҳаст барои задани голи дуюм. зарба ва инҷо акнун баландтар зарба иҷро карда мешавад. чӣ гуна фурсат буд барои муҳсин муҳаммадзода. аз ҳамин мавқеият истифода бурда натавонист бозигари дастаи амонатбонк. имкон доштанд ки пеш аз танаффус бо бартарӣ аз майдон берун шаванд, аммо чунин нашуд. як имконаи 100% голзаниро аз даст медиҳанд бозигарони дастаи амонатбонк. бозӣ идома меёбад. саид туробидеҳ тӯбро ба бозӣ медарорад ва ҳоло тӯбро дар ихтиёри файзали сардоров мегузорад. файзали сардоров то ба маркази майдон, ба нимаи майдони рақиб мегузорад. бо пасҳои кӯтоҳ акнун ҳуҷуми навбатии дастаи сорокампания идома меёбад. изомов пасиё ба наказато. сарам хуб инҷо наказато зарбаи ӯ, як фурсати дигар ва бубинед ки чӣ гуна иҷрои усул, иҷрои зарба аз ҷониби лукас наказато. наздик буданд барои задани гол бозигарони дастаи сорокампания, аммо муродҷон муродов онро бартараф кард. бо ҳисоби мусовӣ 1-1 бо голҳои собирҷон гуляков ва самандар изомов дастаҳо ба танаффус мераванд. мо шумо низ танаффус мекунем ва пас аз чанд лаҳза боз ба маҷмӯи варзиши кумитаи андоз бармегардем. моро ҳамроҳӣ кунед, чунки нимаи дуюми бозӣ боз ҳам ҷолибтар хоҳад буд.
Yoksa sana kampanya. Çıkarın! Mama sadar! La televisione era da conto ciume da una
албатта ба фоидаи кадом тим хоҳад буд ё имтиёзот тақсим карда мешаванд. Ҳама инро акнун дар нимаи дуюми бозӣ мо шумо якҷоя хоҳем дид ва аз натиҷааш албатта пас аз ин бозӣ дарак хоҳем ёфт. ҳоло акнун нимаи дуюми бозиро бозигарони дастаи Соро компания омоданд ки оғоз кунанд. довари бозӣ ба соати дасти худ менигарад то садои шакашро баланд кунад ва бозигарони дастаи Соро компания аз маркази майдон бозиро шурӯъ кунанд. Бояд ба ҳайати дастҳо як маротиба инҷо мутаваҷҷеҳ мешавем. оғоз мекунем аз дастаи мизбон Соро компания. дар дарвоза рақами 1 Саид Туробидеҳ, дигар бозигарон 17 Самандар Ризомов, 9 Файзали Сардоров, 14 Дилшод Саломов, 13 Бахтиёр Солиев, дарвозабон 22 Нуриддин Ҷабборов, 4 Реналдо Рейни, 75 Лукас Наказато, 8 Муҳаммад Раҷабов, 5 Алишер Ширинбеков, дарвозабон 2 Ҷамшедҷон Қосимов, 12 Сунатулло Файзов, 18 Абубакр Саидов, сармураббии даста Пайра Воҳидов. ҳайати дастаи амонатбон бошад чунин аст. дарвозабон рақами 1 Муродҷон Муродов, дигар бозигарон рақами 9 Фариду Неъматов, рақами 55 Собирҷон Гуляков, рақами 4 Муҳсин Муҳаммадзода, рақами 10 Умедқузиев, дарвозабон 2 Хушвақти Соев, 17 Манучер Шарипов, 11 Рамз Ҳамрохон, 7 Идибой Олимов, 14 Насим Шарипов. ино аз ҳайати захира сармураббии даста Шерзод Ҷумаев. отубанд бозигарони дастаи Соро компания. Самандар Ризомов васиёб ба Саломов, Солиев ҳоло тавассути канори рост ҳуҷуми дастаро идома медиҳад. пас ба самти Дилшод Саломов, зарбаи Дилшод Саломов инҷо акнун муваффақ намешавад Муҳаммад Раҷабов то аз ин пас истифода кунад. албатта паси зарба монандор буд ва барои Муҳаммад Раҷабов низ мушкилӣ ба бор овард. аз ҳамин масофа зарба иҷро карда мешавад. бартараф мекунанд бозигарони дастаи амонатбон ва зуд ҳуҷумро роҳандозӣ мекунанд. Умедқузиев буд. дигар бора зарба аз ҳамин масофа иҷро карда мешавад аз ҷониби Муҳсин Муҳаммадзода ва онро бартараф мекунад дарвозабони дастаи Соро компания Нуриддин Ҷабборов. акнун дар нимаи дуюми бозӣ ба ҷои Саид Туробидеҳ Нуриддин Ҷабборов дарвозаро ҳимоя мекунад ва ман болотар гуфта гузаштам ки дар хати дарвоза агар Соро компания 3 дарвозабон дошта бошад пас бо боварӣ Саид Туробидеҳ ва Нуриддин Ҷабборов метавонанд ки якдигарро иваз кунанд, чунки ҳар ду ҳам дар 100 ҳастанд ва ҳунару маҳорати баробар низ қариб доранд. Нуриддин Ҷабборов низ таҷрибаи хуб дорад. дар ҷоми ҷаҳонии футсал дар ҳайати мунтахаби Тоҷикистон буд. албатта гарчанде ки онҷо Нуриддин Ҷабборов дар ҳайати захиравӣ қарор мегирифт ва аз захира ба майдон меомад, аммо онҷо таҷрибаи хуб низ гирифта буд. ва дар ҷоми ҷаҳонии футсал Фирӯзбек Муродов дарвозабони асосии дастаи мо буд ки ӯ дар ҳайати Истиқлол бозӣ мекунад. ҳоло бошад ин мавсим ба ҳайати Сипар гузашт. кӯчиши навбатии бозигарони дастаи Соро компания. Бахтиёр Солиев бо тӯб аст. пасиё ба канори шаб ба самти Дилшод Саломов. пас ба қафо Самандар Ризомов. дигар бора кӯшишҳои бозигарони дастаи Соро компания. Саломов ба қафо пас медиҳад. бисёрам хуб. инҷо Ризомов тӯбро акнун дар ихтиёри хош нигоҳ медорад. Қузиев тӯбро аз ӯ мегирад ва Нуриддин Ҷабборов бошад дар зудтарин фурсат тӯбро зада дар назди пои Умедқузиев дур мекунад. агар дарвозабон дар ҳамин ҳолат намебуд, пас имконияти бисёрам хуб буд барои Умедқузиев то дасташро дар ҳисоба пеш барорад. Муродҷон Муродов иштибоҳ мекунад. тӯбрабои хуби бозигарони дастаи Соро компания. қоидаи бозӣ низ муқобили Самандар Ризомов вайрон карда шуд. албатта инҷо ҳуҷуми дастаи Соро компания буд. онҳо метавонистанд ки ҳуҷуми худро идома бидиҳанд, аммо довар садои штаки худро баланд кард ва зарбае ки аз ҷониби Ризомов буд инҷо балотар аз дарвоза ту майдонро тарк мекунад. аз дарвоза тӯбро ба бозӣ медароранд инҷо футсалбозони дастаи Амонатбонк.
توبرابای خوبی بازیگرانی سورو کمپانی امکانیت است برای سمندر ریزوموف. توبرابای خوبی بازیگرانی دسته امانت بانک هجوم اینجا با سرعت بلند راه اندازی کردن بشود. امکانیت است برای زدن ضربه و اکنون ببینید که دارم این فرصت چگونه برطرف میکند همین حالت رو بازیگری دسته سورو کمپانی. او یک پایگاهش توانست که محکم کند صابر جان گلیاکوف رو و او نتوانست که ضربه بزند. ضربه کنجی به فایده دسته امانت بانک هست. از کنار چپ توپ به بازی درآورده می شود. بدون توجه می شویم. پس به سمت محسن. ضربه محسن بسیار بلند و نوردین جباروف اکنون از دروازه توپ را به بازی خواهد درآورد. دسته‌های سرروشن خوجان در موسم سال سوپرلیگ کشور نیستند. موسم گذشته این دو دسته بسیار نتیجه بد را به خرج گرفتند و این موسم ما آنها را در قطار دیگر دسته‌ها نمی‌بینیم. و جای آنها باز دسته‌های نو کلوب مرکزی ورزشی ارتش و روشن را این موسم ما در سوپرلیگ کشور دیده استودیم که البته بازی بسیار خوب را نشان داده است. سمندر ضربه زده نمیتواند اینجا زود به هجوم میگذارند بازیگران دسته امانت بانک. فرصت هم پیدا میشود اما توپ درست‌تر تو به سمت گلیاکوف آمده نمیرسد. فیصلی سرداروف پسی او به سمت سمندر ریزوموف. سمندر نیز بسیار هم ضربه قوی دارد اما امکانیت برای نشده ایستاده است که دروازه مراد مرادوف را از مسافه دور به نشان گیرد. فیصلی برای فیصلی نیز چنین امکانیت ها کم امروز به میان آمده ایستادند. فرصتی دیگر برو پیدا می شود. ضربه و گل. حساب 2-1 سورو کمپانی در حساب پیش می براید و رینالدو رینی مؤلف گل می گردد. دو بر یک سورو کمپانی در حساب پیش می براید و با یک گلی بازیگران دسته امانت بانک اکنون دست پروران پیرو ایدوف با 2 گل پاسخ می گرداند. سورو با امانت بانک بازی دارد اما ما در آن تابلویی که در مجموعه ورزشی کمیته انداز است می‌بینیم که سورو استقلال نوشته شده است. شاید روزی که سورو استقلال داشتند اونجا همین گونه بود، حالا از جانب مسئولین عوض کرده نشده باشد. فیصلی سرداروف مسیو به قفا امکانیت پیدا نمی‌شود. زود از اوت به بازی درآورده می‌شود. مخلصان دسته سورو را می‌بینیم که چگونه تیم خود را دستگیری کرده هستند. گرچه که شماره آنها کم هم باشد اما یک دلانه دسته خود را ببینید که چگونه مخلصی دارد. فرصت پیدا نشد برای بازیگران دسته امانت بانک. برای رمز همراه خان نوردین توپ را به سمندر می‌دهد. توسط کناری راست هجومی دسته اکنون راه اندازی کرده می شود. نکازاتو سمندر ریزوموف اینجا بسیار خوب بازی کرد و در این میان قاعده بازی ویران نشده است. دوباره به چیزی اشاره نمی‌کند. فشار بازیگران دسته سورو کمپانی بوسم بیشتر شده است. به عکس هجوم می‌گذارند بازیگران دسته امانت بانک. امکانات هم هست. ضربه اجرا کرده شد. البته اینجا بتوانید نمی‌توانست که این بازیگر کار کند. به همین خاطر ضربه که اجرا کرد بالاتر از دروازه تو میدان رو ترک می‌کند. سمندر ریزوموف پسیو به قفا. فیصلی سرداروف پسیو به کناری راست. لوکاس نکازاتو اکنون ما باز هم بازیگزاری زیبایی رو میبینیم. ضربه اجرا میکند از همین موقع اما بالاتر از دروازه. ضربه اجرا نموده بازیگر برزیلی میدان رو ترک میکند. ببینید که چگونه ضربه استوار داشت رینالدو رینی.
چی گونه توپ رو تسلیمی دروازه مرادجان مرادوف کرد. فیضلی سردورف هم دسته خود رو میجوید. فیضلی میگذارد از بازیگری دسته امانتبان، با صورت بلند به پیش حرکت میکند فیضلی سردورف و اکنون اینجا قاعده بازی مقابلی ویران کرده شد از جانب امید کوزیف. در این میان میبینید که امید کوزیف اشاره میکند که قاعده بازی رو ویران نکرده است به داوری بازی و در این میان میبینید که چگونه دو پای خود به مانند حلقه و پای فیضلی سردورف مونیه گذاشت و از پای افتی. امکانات بسیار هم خوب پیدا می شود برای بازیگران دسته سورو کمپانی از همین وضعیت استانداردی و میبینیم که چگونه استفاده میکنند. فیضلی در نزدیک توپ است، میتواند که از همین موقع البته با ضربه مستحکم خود جانب دروازه نیز ضربه زند یا خود پاس بدهد. متوجه میشویم. اما مخلصان دسته سورو کمپانی گل میگویند و از فیضلی شاید طلبگاری گل هستند. داور اجازه میدهد. توجه به فیضلی سردورف، پس میدهد به نکزات و اما اینجا هم دیگر رو اندکی درست درک کرده نمیتوانند بازیگران دسته سورو کمپانی و میبینیم که توپ هم از میدان بیرون میشود. مرادجان مرادوف از دروازه توپ را به بازی می‌دارد. سورم خوب، فشار خیلی زیاد است از جانب دسته سورو کمپانی. توپ را با اونها نوردین جباروف دروازه‌بان پاسیو به نکزاتو، بختیار سولیوف پاسیو به کناری راست به سمت فیضلی سردورف. فیضلی به رینالدو پاس میدهد. سولیوف و اکنون باز هم ببینیم که اینجا نکزاتو اشتباه میکند و پاس رو از سولیف قبول کردن نمیتواند. البته اشتباه دوم بود از جانب لوکاس نکزاتو. هم پاسی فیضلی سردورف و هم پاسی بختیار سولیف رو در همین لحظه قبول کردن نتوانست. تایم اوت گرفته می شود. متوجه میشیم به همین فرصتی که بود. برای دسته امانتبان که اونجا صابرجان گلیاکوف مؤلف گل شده بود. گل اولین کارگردان از این فرصتی که حالا تایم اوت است گل ها رو به ما و شما پیشکش میکنند. و در ادامه پس از همین اشتباهی که بود از جانب محسن سمندر ایزاموف توانست که حساب رو برابر کند. پس از چند ثانیه گل زده گلیاکوف در اولین هجوم خود بازیگران سورو کمپانی حساب رو برابر کردند، یعنی گل زدند. در ادامه باز هم فرصت پیدا می شود در آغاز قسم دوم برای بازیگران دسته سورو کمپانی که از همین مسافه پس از اون که سمندر ایزاموف پاس داد به سمت رینالدو رینی و با ضربه قوی خود توپ رو تسلیم دروازه مرادجان مرادوف کرد و در حساب سورو کمپانی رو به پیش برآورد. سرام اندر یک دیگر خوب بازی میکنند بازیگران دسته سورو کمپانی. سالوموف، راجابوف توپ را از دست میدهد. راجابوف، سولیوف دیگر بار توپ را به سورو کمپانی برگردانید. رینالدو رینی پاسیو به سالوموف و نیمه میدان رقیب گذاشتن انده که دشوار شده است برای بازیگران دسته سورو کمپانی، چون که در موقع خیش اینجا استوار ایستادند بازیگران دسته امانتبان. حالا بختیار سولیف اکنون توسط کنار چپ هجوم دسته سورو کمپانی را ادامه میدهد. حالا توپ از میدان بیرون شده است. سالوموف پاس میدهد به سمت رینالدو.
محمد رجبوف پسی به قفا و در این میان اکنون محمد رجبوف نتوانست که موفق بشود. سه تو رو بیده که در قسم اول در دروازه سورو کمپانیا بود، ولی اکنون در قسم دوم در کرسی احتیاطی بازی هم دسته خود را تماشا دارد و شاید در ادامه پیروی فرو باز به میدان برود و شاید نوردین جباروف تا به آخر خود در دروازه اکنون بازی کند. در مرکز میدان قاعده بازی ویران کرده شد. از همین موقعیت اکنون بازیگران دسته امانتبون توپ را به بازی می‌دارند. داور اجازه می‌دهد. پاس داده می‌شود. توسط کنار چپ. کوشش بازیگران دسته امانتبون توپ هنوز هم در اختیار آنها است و اینجا اکنون ببینید که چگونه دلشاد سلاموف را از پای می‌افتانند. توپ را در نزدیک پای می‌گیرند و کارت زرد مستقیم به امید کوزیوف نشان داده می شود. این اولین کارت زرد در آخر امروزه برای بازیگران دسته امانتبون است و ببینید که چگونه عصبانی می شود امید کوزیوف. تا مثال آخر او شرف دسته امانتبون را حمایت می کند و در همین فرصت البته ببینید که چگونه اسپورت قاعده بازی را ویران کرد و داور نیز حق بود و به او کارت زرد داد. دو کارت زرد در آخر مزالکه از جیب داور بازی سهراب ستاروف بیرون کرده شدند. یکی به محمد رجبوف، دیگری به امید کوزیوف از هر دو دسته نشان داده شدند. نکازاتو، فیضلی سرداروف، دلشاد سلاموف، فیضلی کنیت پیدا می شود برای بازیگران دسته امانتبون، اما توپ را از دست می دهند. مرادجان مرادوف با توپ است. از همین مسافه باز که به هم دست و پس بدهد، اما دیدیم که توپ را داشته گرفت نوردین جباروف و پسی او را کسی از هم دست قبول کردن نتوانست. سلاموف اشتباه میکند. پسی او را برطرف کردن بازیگران امانتبون. اکنون هجوم آنها صورت میگیرد با توپ از فریدون نعمتوف. بهترین بازی خود را لوکاس نکازاتو در موسم امسال در بازی مقابل استقلال نشان داده بود و آن بازی با نتیجه مساوی 1-1 خاتمه یافته بود. گولیاکوف پاس میدهد. فرصت برای بازیگران دسته امانتبون با پاس کوتاه اکنون کوشش کرده ایستند که به پیش روند. با توسط کنار چپ بسیار خوب بازی میکند اینجا محسن، اما پسی که به سمت نسیم شریفوف خواست که انجام بده، دیدیم که اون رو برطرف کردن بازیگران سورو کمپانیا. وگرنه بسیار یک فرصتی خوب پیدا میشد برای نسیم شریفوف که باید رسیدش توپ را به دروازه نوردین جباروف زند. از همین مسافه ضربه زده می شود و صدگذاری از جانب سالیوف و سلاموف اینجا دیده می شود که اون رو هم برطرف کردن. ریزاموف بسیار هم خوب اینجا پس سلاموف رو قبول کرد. فیضلی سرداروف
файзали кони зарбазани пайдо нашуда истодааст барои Файзали Сардоров. пас ба канори рост ба самти Наказато зарба мезанад аз ҳамин мавқеият, аммо палотар аз дарвозату майдонро тарк мекунад. Дилшод Саломов, Файзали Сардоров. Файзали аз як нафар мегузарад. Зарбаи Файзали Сардоров бисёрам зарбаи дақиқ ва бубинед ки паҳлӯи дарвоза ва ҳамчунин худи дарвозабон садди ба дарвоза ворид шудани зарбаи Файзали Сардоров шуданд. бисёрам як зарбаи қавиро ахиран иҷро намуд Файзали Сардоров. Наказато боски бо пушти пой ба Ризомов пас бидиҳад, аммо Муҳсин Муҳаммадзода тавонист ки он тӯбро бартараф кунад. Ризомов пас ба самти Наказато тӯбро соҳиб шуда натавонист. фишор идома дорад аз ҷониби дастаи Соро Компания. аз ҳамин мавқеият тӯб аз майдон берун шуд. зуд тӯбро Саломов ба бозӣ медарорад. бо тӯб аз ҳоло акнун Самандар Ризомов, Дилшод Саломов, Лукас Наказато. дигар бора бо тӯб аз Самандар тавсти канори рост. Файзали Сардоров метавонад якун аз ин бозигар гузарад. бисёрам хуб пас медиҳад. Наказато пурра дар мавқеи хеш ҳастанд бозигарони дастаи Амонатбон ва ин мушкил шуда истодааст барои дастаи Соро Компания то ҳуҷумро то ба охир роҳандозӣ кунанд. бисёрам хуб бозӣ мекунад инҷо Файзали. пас ба самти Наказато имконият ҳаст барои Самандар Ризомов. зарба иҷро карда мешавад ва Муродҷон Муродов метавонад ки акнун ин зарбае ки иҷро намуд Ризомов онро бартараф кунад ва иҷоза надиҳад ки ӯ голи дуюми худро дар вохир имрӯза ба дарвоза ӯ занад. Наказато бисёрам хуб бозӣ мекунад, аммо инҷо мебинем ки бозигари дастаи Амонатбонк андаке худро бад эҳсос мекунад дар ҳамин фурсате ки тӯбро дар назди пои ӯ гирифта. Рамз ҳамрохон аст ин бозигар. албатта хуб аст, бозиро идома дода метавонад. дар ҳамин фурсат бибинед ки бо Дилшод Саломов чӣ гуна бархӯрд доштааст. зарбае ки иҷро кард инҷо Файзали, бибинед ки тӯб ба паҳлӯи дарвоза бархӯрд ва як фурсати дигаре ки буд барои Самандар Ризомов чӣ гуна аз ҳамин мавқеият натавонист ки мушарраф ба задани гол шавад. як имконияти бисёрам хубро аз даст медиҳад Самандар Ризомов. ин ҳам бозигари осеб доштаи дастаи Соро Компания аст ки дар вохори имрӯза ба тими худ кӯмак карда наметавонад, ки болотар ман гуфта гузаштам ки ӯ низ ба ҳамроҳи Реналдо ба тозагӣ ба ҳайати дастаи Соро Компания ҳамроҳ шуд, аммо имрӯз ӯ осеб дорад ва наметавонад ки ба дастаи худ кӯмак кунад. фурсат пайдо мешавад барои бозигарони дастаи Соро Компания ва ҳисоб акнун 3-1. бибинед ки чӣ гуна зарба бисёрам хуб иҷро карда шуд аз ҷониби Лукас Наказато ва акнун тавонист ки дар вохири имрӯза билохира ба задани гол даст ёбад. гарчанде ки якчанд иштибоҳ низ буд аз ҷониби ӯ, аммо ӯ бо ин гол тавонист ки ҳамаи он иштибоҳҳоро рӯйпӯш кунад. бинед ки чӣ гуна аз ҳамин мавқеият кунҷи дарвозаи Муродҷон Муродовро ба нишон гирифт ва тавонист ки ҳисобро 3-1 намояд. Соро Компания 3, Амонатбон 1. он бозигаре ки имрӯз гуфтем осеб дорад Натан аст. ҳамватанони ӯ Реналдо ва Наказато дар майдон ҳастанд, аммо осеб дорад.
фурсати хуби дигар буд барои бозигарони Соро Компания ва мебинем ки онро низ истифода мекунанд ва акнун голи чаҳорум ба дарвозаи Амонатбонк зада мешавад ки муаллифи он Файзали Сардоров аст. Самандар Изомов, Файзали Сардоров, Реналдо Рени, Лукас Наказато имрӯз голҳои дастаи Соро Компанияро ба самар расониданд. ва дар ҳамин фурсат бибинед ки чӣ гуна зарбе ки дошт Наказато зарбаи дақиқу устувор буд ва дар ин миён бошад паси Наказаторо чӣ гуна Файзали Сардоров хубу ба маврид истифода бурд ва голи чаҳоруми дасташро дар бобхори имрӯза ба самар расонд. Ягона голи Амонатбонкро Собир Гуляков ба самар расонд. Гарчанде ки бозигарони Амонатбонк аввалин шуда дар бобхори имрӯза ҳисобро кушоданд, аммо 4 голро аз дарвозаи худ қабул карданд ва бинед ки Соро Компания то ҳамин лаҳзо чӣ гуна камбеки олӣ карда истодааст. Солиев ҳуҷуми дастаи Соро Компания. Инҷо акнун Раҷабов хост ки худ зарба занад ва Наказато пас надод, аммо зарбаи задаи ӯ палотар аз дарвоза ва ҳатто баландтар аз майдон берун шуд. پنج دقیقه دیگر باقی مونده است تا انجام وقت اساسی و خوری حساب 4-1 به فایده دسته سورو کمپانی است. مراد جان اشتباه میکنند. مراد جان فرصت هست برای بازیگران دسته سورو کمپانی، اما اینجا سولیف چیکار میکند؟ دروازه خالی بود. دروازه خالی بود، اما سولیف اینجا خواست که با یگان اصول توپ رو به دروازه امانتبانک زند، اما موفق نشد. ایدیبای اولیموف باشد بسیار هم خوب توپ رو در نزدیک پای او گرفت. سولیف دیگر بار با توپ است. مسیو به قفا. البته سولیف زدن گل‌های زیبا رو دوست می‌دارد. و ما بالاتر گفته گذاشتیم که در جام جهانی فوتسال او چگونه مؤلف بهترین گل این مسابقه شده بود. حالا نیز خواست یگان گل زیبا رو با یگان اصول غریودی به ثمر رساند، اما موفق نگردید. با او ایدیبای اولیموف مانع گذاشت و توپ رو در نزدیک پای او گرفت. فرصت پیدا میشد برای دسته امانتبانک، اما اینجا موفق نگردید بازیگر این دسته. ایدیبای اولیموف، رنالدو رنی، مسیو با رجبوف، نکازاتو، سولیوف. سورم خوب پس به سمت رنالدو دوده می شود. توپ را به بازیگران دسته امانتبانک. سورم خوب رنالدو توپ را در نزدیک پای آنها گرفت. فرصت پیدا می شود برای بازیگران دسته سورو کمپانی. رنالدو پاس میدهد و اکنون اینجا توپ تا به سولیف رفتن نمیرسد. گلی که فایزلی سرداروف به ثمر رسانیده بود از پس لوکاس نکازاتو کارگردان با ما شما پیشکش میکند. رجبوف مسیو بر رنالدو، ضربه رنالدو و اکنون اینجا مراد جان مرادوف میتواند که آن را برطرف کند. سرم یک ضربه خوب را اینجا اجرا کرد رنالدو. وقت کم باقی مونده است، ایستاده است تا انجام وقت اساسی بازی. دسته امانتبانک با تفاوت 3 توپ از سورو کمپانی مغلوب شده است. گرچه که امانتبانک در دوری گذشته در بازی مقابل
دسته равшан ба ин тим раҳм накард. 12 гол ба дарвозаи дастаи равшан зад, 2 гол аз дарвозам гирифт. аммо ҳоло бошад мағлуб шуда истодааст аз Сорокампания. ман дар даври чаҳорум мо бозии серголро дидем. онҷо клуби марказии варзиши артиш низ 10 голи беҷавоб ба дарвозаи Регар зада буд. дастаи сомони донишгоҳи миллӣ ки соли гузашта таъсис ёфта буд, ин мавсим бозии бисёрам хуб нишон дода истодааст ва ин даста маҳз тавонист ки Амонатбонкро аллакай шикаст бидиҳад ва дар ин миён Истиқлол низ Амонатбонкро шикаст додааст. ва ҳоло бошад акнун Амонатбонк бохти сеюмро агар бо ҳамин ҳисоб аз Сорокампания мағлуб шавад, ҳисобро дигаргун карда натавонад, пас бохти сеюм дар мавсими имсола мешавад. Сомон низ бисёрам бозии хуб нишон дода истодааст. Регар ва Равшан дар тахонаи ҷадвали мусобиқа ҳастанд. Истиқлол, Сорокампания сипар бошад, дастаи пешсаф дар ҷадвали мусобиқа маҳсуб мешавад. Амонатбонк, Сомон ва клуби марказии варзиши артиш дастае ки дар миёни ҷадвали мусобиқа қарор доранд. бо гузашти 4 давр танҳо 2 даста натиҷаи мусовиро ба қайд гирифтанд ки инҳо ҳам дастаҳои Истиқлол ва Сорокампания мебошанд. 2 дастаи дигар шикастнопазиранд, инҳо дастаҳои Сипар ва Сорокампания мебошанд. дақиқаи охирин дигар шонс кам аст барои дастаи Амонатбонк то ҳисобро дигаргун кунад. оҳиста-оҳиста мо дастаи Сорокампанияро ба ғалабаи 4-умаш дар мавсими имсоли Суперлига шодбош гуфтан мегирем. онҳо қаҳрамони феъли мусобиқа ҳастанд. баҳри дифои қаҳрамони ин мавсим низ талош карда истоданд. дар 4 бозие ки доштанд як натиҷаи мусови 3 ғалаба ба қайд гирифта шудааст. ва акнун агар имрӯз онҳо ғалабаи навбатиро ба қайд гиранд, пас ин ғалабаи 4-уми онҳо хоҳад буд. бисёрам як фурсати хуб буд барои Файзали Сардоров, аммо муваффақ нагардид. آخرین فرصت برای دسته امونتبانک باید متوجه میشویم. بدون نتیجه و بازی دوری پنجم اینو دسته سورکامپانیا و امونتبانک به آخر میرسد. دسته سورکامپانیا توانست که با حساب 4 بر 1 پیروزی به دست آورد. گل‌ها را سمندر ریزومو، فیضلی سردوروف، رینالدو رینی، لوکاس ناکازاتو از سورکامپانیا زدند. یگانه گل امونتبانک رو باشد صابرجان گلیاکوف به ثمر رسانید. در اینجا در مجمع ورزشی کمیته انداز گزارش مستقیم خیش را به انجام می‌رسانیم. با شما بودم من فریدون سفرزاده که این بازی جالبی دیدین رو تماشا کردم. صحتمند و پیروز و پیگیری بازی دیگری سوپرلیگ تاجیکستان امید به فوز بدونید. خیر.